लच्छी तक्कन्यागु सक्कोया माधव नारायण थन सिल्लाथु पुनि खुनु अश्वमेघ यज्ञयाना कोच्याकुगुदु बुधबार फागुन 4 गते सिल्लाथु पुनि खुनु अश्वमेघ यज्ञयाना थन कोच्याकुगु ख अश्वमेघ यज्ञ को मचातले थल दपिस छुहे मनसे द्यालाना चोने मागु चलन दुसा अश्वमेघ यज्ञ कोच्याकान खा महावले पालया मागु चलन दु अश्वमेघ यज्ञ याइगु छनुन्य सावागन सप्तरी सिपिस वायु देव बाहेक पेपी फुक्क देवपिन्त शङ्ख पुया जाकी होला बनिगु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइबले चच्छी जागरण पूजा होम कलर सार्चन पूजा याना स्वस्थानी बाख्ने चया तथे सच्ची वो च्याकु दर स्वा सिन आखे गुए गुवा सिदा पाल घासा पशुका पञ्चपल्लव लगायत हल जल तालका अश्वमेघ यज्ञ याइगु ख अश्वमेघ यज्ञ याइले नारायण देवता यी याइगु बारा तेगु केता पूजा न याइगु ख अथे सिल्लागा पारुखुनु मिगा पूजा याइगु परम्परा दु थुक्सी सिल्लागा पारु फागुन 5 गते बिवा लागु ख थोखुनु सुथनापा माधव नारायण तल दपि ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव नाप्प सचुङ्गु सुन्दरी तीर्थेवना मोलुया देवपि भागियाना सावगन पि नाप माध हाला थ पिनेगु छेवना अनलिपा थ लच्छी यंक थल दमले चुङ्गु मिगा पूजा याइगु चलन दु महालक्ष्मी पिथेवना सगकया लच्छी तक्क तोतुगु चिन फुके याइगु ख अथे सग क्यातुङका तिनी थन दपिस लाकाङ है अश्वमेघ यज्ञ याइले तैगु कची अप्पा छेदनीले जगे तल धासा बालै धैगु जनविश्वास दु अथे छे देव पलिस्थाया मासा अश्वमेघ यज्ञ याइले याइगु होम नाप्प देवपि तल धासा तस्क भिनी दकान थाइ सक्वे धल तपिस शिला चरेबले अस्त मातृका या त तान्त्रिक विधि याइगु पञ्चबली पूजा होमे बोती काल कि जक्क धल पुवनी दका ताइ थुक्सी सक्को या धल सचिव नि न्यामसिया दंगु ख